ngokuhlukana kwey'gaba. Bese sayithula le ngoma uzanele njengoba bemshila bemchaza uzanele mhlawumbe nazo uzanele lo okay uzanele nesekhaya lethanda lesekhaya mina bengithi yiphanga lesekhaya beyiphanga hayi yena bezanele emazi uzanele wengo ngabe manje usekhumulile icathulo wayilahla lapha yawuhlaba ingoma ekade ifake umswenko bengapheli isikhaleni layishintsha into beyathanda amasiphi amnandi amasiphi ngithe kulabo bhuti abenza iprogram nyangumgqibelo ngiyacela yebo kuhle konke lokho kwenzekayo kuhle kodwa ngicela bathi ukuthi bafake umsiphi uzokazanele ngoba uzanele ubeyithanda leyo nto khona indlela yakhe uzanele bayazi onini kufanele ngibone amanxusa ephithiza ley'khafu uzanele-ke lokho niyenze eqondile kodwa ngicela niyifake into kazanele ukuze nami ngijabule naye ngicela umfile uzanele into kazanele lezo siyani sengibikelelile angena mina bethi bathiwa ngikhulume ngithi zanele ngizocula bese uyakhuluma-ke wena ungumsakazi ngizana nokungabumsakazi ngisho nomuntu omgobho ngiyacula wena ukhulume namhlanje angazi ngicabanga ukuthi ngizomala kuthiwa angikhulume ngokugcina kwakwethu angazi ngicabange lokho namanje kuthe noma ngikubona ukuthi khona into ezayo kodwa ngiblokhile isikhathi esiningi bengafuna ukuhlala naye endlini yedwa ngoba bengafuna akhulume nje ngento esondele kufeni bengim-avoid athi mengifikile athi usuke kwakho wathi uzongigada uzolala nami ngebhishopu ngithi ngizonela zumeke ngimshiye ngizobuya ekuseni futhi engizomubheka ushone ubhuti wami wesithathu ngathi uma wathi mesifike endlini ozanele sathula nje sabukana sonke wasethi awuthulani phela wey'ngane esaphilinayo ezingathi uthi asicule esithini wathi awuthola ukuthini ngathi yabona mina engifuna njengamanje uthi ngisukume nje ngithuke inhlanga athi hawu wathi ngadiniwe kakhulu ukuthi kahle khona ngadiniwe kakhulu ukudinela uNkulunkulu nixolele bafundisi kwenzeke kanjani lokho kwakungcono ngaleso sikhathi ubesakhona uMaheris noZanele noma uyiBhuku ayikangazi isazogawuka izembe manje bese uMaheris semehamba ephinde hamba ngaso isifo lesi ngisinyanyana ngacela uNkulunkulu ngamcela bekumkhulu kwami ngithi ngiyacela ngabe saphinda bekhona umuntu emndenini wami ohamba ngekhensa nakusizukulwane sethu ngiphinde ngimtshele njalo ngithi yabona-ke God ukuthi udecide ukuthatha omunye wethu othatha mina kuqala angithatha uZanele ngoba inesibindi uZanele uyena ekhaya ukuthi noma kwenzekani bekuthi umuntu elele manje sokhala 2 minutes manje useya-organize usenza yonke into emncane kodwa nginathi bengumagcina yonke into nje yakhe wayenza kanjalo bengihleze angimnake ngibe naso isibindi sikaZanele ngcono uthathe wabane uNkulunkulu wenza konke vice versa yabona izindilwe lana baphinde buyisa ukudinwayo imali namanje ngidiniwe ngingatola uzobuya ngithandazela kusibali ngazi ngidiniwe manje angifuni lutho ngiyanizwa nakhuluma
ngiyabika. Ngibhlungu uzanele nje beke yonke into njengoba bemchaza benza ekhaya kwemnandi uthandile abantu befike egaseni nokuzanele bekuchwaze bathandile uthandela abantu abaphansi ukuchwaza yonke into ngoba akakandaba nalabantu lengenayo iningi yona ade ithandile le ubeyithanda kube mnandi endaweni. Abantu ngiyabonga uthando abakhombisa Zanele kulo 3 months onzima 3 months oDosidi bakhombisa uthando ngoba abantu abaningi bebefuna ukusiza ngayo endlini ngaze ukuthi-ke eshine asezikhala ngalo bethi abantu bangithokisa angazi bayenthi ngithi-ke ngithi ubuhlezi ukhala ukuthi wena unesho ukuthi abantu abebengakubonga abantu basizile esikhundleni salokho abantu baphenduka izitha zabo. Yathi ngabona manje uNkulunkulu wami wakhombisa lokho manje abantu bakhombisa uthando oluyisimanga kuwena. Ngiyabonga Bishop umthando usizwa mhambe ejabulile. Usizwa mhambe naye uthandile bo. Khumbula mhla introduce me. Wathanda kakhulukazi wathanda abaheli wafika wangena nje wathi khapha emndenini wethu waba yonke umthandile usisi wami umthande kwazi wasekugcineni khona lokho olubonise manje esegoli abantu abaningi abayimeziyana ekuthethisa umuntu mesagula uyathetha athethe abalahleke nkosi yami zokuyimkhulu hhayi-ke ngiyabonga bakithi kulungile ngizovuma noma kulumela kunjalo kodwa cha ukuqamba mama ngisazothatha isikhathi ukuthi ngiyini usisi wami ubuye esey'nhlungwini inhlungu lezana bengayifisela imuntu wazathena athi yazi mina kithi nginesibindi esingakanani kodwa lobu buhlungu mase kuphatha unjabulo athi hhayi angibona unjabulo abusefile manje athi ngithi mina nathi hhayi and ubuhlungu bakhe ubekhala ngami ngidabela mina yonke umuntu ongenayo bethi ngidabela ikithi manje yibo bengafuni ukuba seduze kwakhe zobabili ngoba uma ngingena uyakhala yena udabela mina usuthi ubehamba hhayi akaphumule uNkulunkulu futhi